mi smješta vjetar kosu? Pušta, mislim, onako, rekreacija je to. Mogu svugdje stati. Mogu brže doći nego pješke ili tramvajem ili bilo kojim drugim prevoznim sredstvom. Zato što srećeš nove ljude. Baš užitak, to je najviše, baš obožavam se željeznice. Nema ništa kaj zapravo podupira biciklizam u Zagrebu. Preuska su biciklistička staza. Meni vozači pak smetaju, zato što nije baš da kuže najbolje. Premalo je tih biciklističkih staza, to je definitivno. Pa dobro, moglo bi još više biti biciklističkih staza, ali i da pješaci ne hodaju po njima. Prvenstveno, dakle, staze, nema ih. Ove trake koje su napravljene po gradu su potpuno besmislica za mene. Stavio bi da svugdje, ama baš svugdje ima staza za biciklo. Kao što recimo, ovdje ovak ima staza, onda nema prema tamo. Da si imam di vezat isto, to može ne bi bilo loše. Pa prvenstveno uvesti nove staze, dakle. Bilo bi dobro da se što više biciklističkih staza sagradi. Da ima malo više tih staza biciklističkih, to je bilo puno zgodnije. Ti rizoli moraju biti prilagođeni kolicima i biciklima. Ukinuo bi promet u centru grada. Da bude kiše, sigurno. Biću, sigurno. Pa najvjerojatnije hoću ako budem u Zagrebu. Možda čak zbog toga ostanem u Zagrebu ili se vratim u Zagreb. Fantastično. Može, super, hvala, svi što je prijateljima reći.